of the citizens of the region as one people with one destiny. They therefore inspired the forging of Article 7 of the Treaty for the establishment of the East African Community, whose operational principles would then govern the pathway to its ultimate objectives. Key among these principles heralds the prospect of a people-centered cooperation involving a wide range of stakeholders in our sojourn towards full regional integration. The national stakeholders' consultations on the EAC political confederation is therefore crucial engagement in the context of the community's efforts towards promoting popular participation, which in turn will inform the policy decision to be made. This is an excellent way of enforcing the spirit of true ownership of the envisaged outcomes. Since the revival of the EAC in the year 2000, great strides have been made towards the implementation of various pillars of our regional integration. We now have in place the Customs Union Protocol, the EAC Common Market Protocol, and the Monetary Union Protocol. Besides, the scaffolding of our political federation is, thankfully, taking shape apace. We have made significant progress in our shared economic and socio-cultural cooperation and productive and services sectors, and more recently, enhanced cooperation in defense and interstate security. Aside from these impressive achievements, we have had our fair share of sobering lessons as well. For instance, in spite of all the efforts we have made, the overwhelming majority of the citizens of the EAC are yet to acknowledge the status of our integration, let alone the potential opportunities available for them in the region. Moreover, awareness of the journey taken so far towards making the EAC political federation a reality is still remote to many a mind across the region. But distinguished guests, those in the know will testify to the challenges, the fears, suspicions, and mistrusts that have oftentimes arisen in our quest for the establishment of EAC's political confederation. Gladly, though, the EAC summits of heads of states, in their wisdom, having heeded expert advice on the need to carry along all EAC citizens, decided to adopt a political confederation model as a stepping stone towards building a political federation. Each gain made in configuring the confederation is a further step towards the realization of the EAC political federation. The EAC has entrusted its stakeholders' consultative process to a team of eminent constitutional experts with us here today under the leadership of former Chief Justice of Uganda, Honorable Justice retired Dr. Benjamin Odoki, with Kenya's former long-serving Attorney General
Honorable Amos Wako as his vice chair. The process we are launching in Kenya today has already taken place in Burundi and Uganda. Kenya is third in the line. This team of regional constitutional experts has its membership drawn from all the EAC partner states. It will listen, it will engage the Kenyans on what type of confederal constitution EAC should have. The team will hold meetings in our former provincial headquarters and will listen to respondents from all the 47 counties. Therefore, it will sit in Nairobi. Thereafter, it will sit in Nairobi to listen to other national stakeholders, including His Excellency the President of the Republic of Kenya, with whom we have booked an appointment to get his views on the same. Ladies and gentlemen, if this public engagement is to achieve its intended goals, we need a robust engagement and partnership with the media throughout the process. We therefore appeal to the media to sensitize our citizens and create public awareness about this exercise starting here today on the 8th of May. Na mwandiki witu Ndegwa wa Gathungu ari thiini wa kigomano kiu koguo ni gukora agitumenyithia maria mothe mekwiyumiria mwena ucio wa gicua-ini kwa ihinda reke tuthie kaunti-ini ya Naikuru. Na already ndereti ithiite na mbere kunyita thinga MCAs magithingata kuongererwo mishara yao kumagia ciringi 86,000 nginya ciringi ya 165,000. Riu MCAs kuma kaunti ya Naikuru nimeyumiritie na kunyita mbaru ndereti ino makiuga mushara uria marihagwo ni wa igoto. Mwandiki witu wa Njeri wa Kariuki ari mwena ucio niwe urarumanirira na riboti ino. Reke tunyitanire nake atumenyithie maingi megie mateta maya. Wa Njeri angikorwo ni uranjigua? Ndegio muno mubi wa shegena ni county assembly ya Kenyitanĩire na mujumbe wa aria aingi thiini wa assembly no ya Naikuru niwe Ndagitari Alex Langat. Itugithii na mbere gukorwo tukiaririria uhoro wa mishara guhoro ukiririkana mubi kiumia kihituku MCAs othe a bururi wa Kenya ni makire thiini wa county ya Nairobi magikora makiaririria muno na kingi uhoro wa kuongererwo mishara yao. Aingi makiuga mishara iria makoragwo makiheo ni ya magotoreka ngoro ndigate kahinda tukorwo tukinyitanira na mujumbe wa aria aingi thiini wa bunge ya county ya Naikuru Ndagitari Alex Langat iha ikorwo agituchorera bisha ya gitumi kiria gigitumite makorwo magitia mushara. Labda tuanza na jina lako mheshi na labda tuambie kwa nini mnaitisha nyongeza ya mshahara. Asante sana. Kwa majina naitwa Alex Langat. Mimi ni mwakilishi wa wadi la Mosop katika hii county yetu ya Nakuru, na pia mimi ndio leader of majority katika bunge hii letu. Swali hili ni swali nyeti na ni kitu ambayo kwa kweli imekuwa kero kidogo kwetu tukiwa kama MCAs katika taifa hili letu la Kenya. Kwa maana ukiona kazi ambaye MCA huwa amepewa aweza akafanya, other than zile the normal ones ambayo tunajua kwa oversight na kuja bunge kuweza kuunda sheria na pia kuweza kuwakilisha wale ambao walituchagua. In terms of mambo ya maisha ya kikawaida, maisha ya MCA ni ule mtu ambaye ako pale chini. Kazi yake ni kuweza kupokea malalamisho ya mwananchi kutoka asubuhi mpaka jioni. Ako in touch, maana tunatoka nyumbani kila siku, tabu za school fees, tabu za shida ambazo ziko kama mafuriko, shida ambazo zote ambazo zinahitaji pesa kama ni maharambe na yale mengine yote. Lakini ukiona in terms of mishahara ya MCA, mshahara kwa kweli ni kidogo. Na mshahara hii si ati imeanzwa saa hizi. Ukiona zile regimes ambazo zimekuwa pale mbele, mshahara ya MCA ilikuwa ni afadhali kidogo. Maana basic salary ya MCA hapo mbeleni kwa regime ya kwanza tulipoanza mambo zetu za ugatuzi ilikuwa ni shilingi kama 160,000 na basic salary.
na regime ya pili ikakuja ikaredusiwa kidogo ikarudi around 140. Sasa hii ya tatu ambayo tuko ndio hata imepunguzwa kabisa, unapata basic salary yake ni around 84,000 shillings. Kwa kweli ukijaribu kuimagine ile kazi ambayo wewe unafanya, kwenda kutembelea miradi, kwenda kukaa na Wanjiko pale katika ground, and then at the end of the month unatarajia 86,000 shillings, hiyo ni pesa ambayo haiwezi ikasaidia kabisa. Na zaidi ya hayo pia unapata hata zile pesa za kuja bunge on daily basis unapata ilitolewa plenary sitting allowances katika mheshimiwa MCA hana hizo, lakini wale wenzetu wengine ukienda katika bunge kuu la nchi kama MPs, kama senators, hata women rep zao at least unapata ziko juu kiasi, mshahara wao imekuwa ikiendelea ikiongezwa, lakini tunashangaa na kujiuliza mbona za MCA all the regimes kila wakati huwa inapunguzwa? Kwa maana sio haki. Any good employer, you can only review the salary of your workers upwards, lakini ya MCA ni fani ni kizungumkuti na kwa inatoka juu ikikuja chini mara kwa mara, na tunaona kweli hata ukiona kulingana na kazi haiwezi sustain the type of job ambayo tunafanya pale mashinani. Labda mheshimiwa, unaweza ongea kuhusu ushuru. Tunaona kuna proposals mingi zinapeana kuhusiana na ushuru. Tunaona kwamba tunaambiwa by the month of July kutakuwa na 16% VAT on fuel. Labda wasia wako ni upi kulingana na haya yote? Kwa kweli mambo za VAT, it is a two-way type of an issue. Kwa maana kwa kwanza tuajua serikali yetu ya Kenya inahitaji pesa iweze ikarun, because bila kuweza kupata pesa za kurun nchi, mamiradi mingi na kuendeza mambo za mwananchi itakuwa ni ngumu kidogo. However, katika ile hali ambaye sisi tuna feel for the ordinary Kenyan kwa hii VATs ambazo zimekuwa proposed by the government. Mimi kwa maoni yangu binafsi ningeonelea pia government badala ya kuongeza ushuru kwa vitu mingi sana, kwanza waweze wakapanua ile tunaiza tax bracket, waweze kuona wale watu ambao wanalipa kodi. Je, kweli wanalipa kodi wakiwa ni wote? Kwa maana watu wengi sana katika nchi hii wanajulikana kwa kuweza kutoroka zile mitego za kuweza kulipa kodi. So serikali kabla wafikiria sana kuongeza ushuru ya vitu mingi, kwa maana Kenya saizi uchumi ni mbaya, tunajua hivyo. Mishahara ndio hizo, sisi unaona tunalalamikia mishahara, hakuna pesa. Tunge broaden ile pale tuna catchment zetu za kuweza kutafuta makodi ili tuhakikishe watu wote kwanza wanalipa ile kodi kabla hasa tuanze kufikiria mambo ya kuweza kuongeza ushuru. Otherwise kutoka upande wa serikali tuelewa, lakini we would want a situation ile ambayo tunaita a win-win situation. Mwananchi aweza akafaidika naye serikali kazi zake zisihujumiwe kwa sababu ya kukosa pesa. Mobino wake igwira machani maoni ma mujumbe wa rege thini wa kaunti ya Nakuru magithina mbere na kuga ati ni marenda kuongererwa mushara kuonania ati ni makoragwo makinyitanira na Wanjiko Matuuraini na Wanjiko aya makoragwo makirutithania wira na MCs kuga makakiuga mushara uyu wa 86,000 ni kindu gikorwo gikimahinyiriria na njira nene. Ngegucokeria mwaro mubi ria kwa no Anjeri wa Kariuki kuma kaunti ya Nakuru. Nĩ ngatho mũno makĩria wa Njeri wa Kariuki nĩ gũtũmenyithia mateta ma MCAs kuma mwena ũcio makĩendekithia mongererwo mũcara. Nĩ ngatho mũno makĩria bo ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Tũgũkorwo tũkĩhũmũka oro hanini, no wona twacokereria no tũgũthiĩ na mbere kũhungura icigo itiganĩte na kaunti itiganĩte gũtigĩrĩra nĩ twakũmenyithia marĩa mothe marathiĩ na mbere kũhanĩka, athiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Kameme TV. Umako niki magu ni gukora ukinyite guku thainya kaithiaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokere ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma ni atio ngika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa na muselanda koro we naguo we niki wona nie ndeka ona fatero koro wikirita marinda we
Ungirwo ndungĩigua. Nĩ ũgwĩbanga? Ndũkwenda mataro makwa. Urenda ndakarebe? Na ndirege. Tondu arakara wikaga atia? Ona ndũĩ. Nĩ ũgũta ũcio mũkoragwo naguo ndiendaga. Nĩ atĩ ũngĩ ũtangĩka we. Ruo wake ndangũteithia na kĩ? Niĩ ndioĩ. No menya kĩrĩa ũgucagia thaa ici nĩ kĩragũthũkĩra. We serious? Nĩkĩ kĩragũthekia? That's nice. Kawagecheza. No nĩ wageria. Hii wĩ mũru. O muthenya na ikereka ria ruhia kundu kuingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ni nguona thirikari icirie horo wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni horo wa mutu mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire twakirikirie horo wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite morito ma muingi no wagireirwo ni kumakua tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginyari. President na thirikari iria mwithiini wayo irenda gukura kiri na opposition. Githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathiĩ hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ inini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ. Nyambata nye nongombata Oiga jikoro ke nongodhie Mikere ungo kararie Maho ya mare makiambelelia Nigebalelia kogo daira Kai wako au kanjigua Demogore Nada kame ya Jesu Ukavadi Nane Nĩ ngatho mũno makĩria gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuuraini. Na rĩu kũrũmĩrĩra ngarama ya mũtũrĩre gũkorwo yongererekete nayo thirikari ĩgĩtanya kũngania igoti na njĩra nene kuma kũrĩ aruti wĩra a thirikari oro hamwe na mũingĩ. Aikari a Murang'a nĩ maheanĩte mawoni matiganĩte megiĩ ndeto ĩno. Mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi kuma kaunti ya Murang'a nĩ araranĩria na aikari kuma kaunti ĩyo. Reke tũnyitanĩre nake kwa ihinda rĩrĩ. Wambui ageithĩka angĩkorwo nĩ ũranjigua? Nĩ ngatho Mũmbi Wacage, ngwĩraga Mũmbi nĩ nyina wa Gĩkũyũ. Ithuĩ kaunti ya Murang'a no thũmbĩ na rũhuho nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte na no tũranyita itemi harĩ ndereti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ tondu bũrũri gwa kahinda gaka nĩ ũkoretwo ũkĩarĩrĩria maũndũ merĩ, maũndũ ma bata marathiĩ na mbere. Wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ magoti, he magoti marĩrengagwo aruti wĩra a thirikari, no ona mũingĩ ũyũ ũngĩ ahũri biacara no mararĩha magoti kũrĩ thirikari nĩgetha bũrũri ũkĩhote gũkũra. Oho hena ndereti ĩgiĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, na ndĩrenda tũnyitanĩre na aikari a kaunti ya Murang'a makorwo magĩtũhe mawoni mao kana nĩ maraigua maiganĩire na makinya marĩa thirikari ĩrakinya megiĩ ũruti wa magoti. Ũkorwo haho twĩre rĩtwa rĩaku na hihi woni waku nĩ ũrĩkũ he maũndũ macio merĩ ndatarĩria. Njĩtagwo Jimmy Rongo kuma gũkũ Murang'a thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge gĩa Kĩharũ, na harĩ maũndũ mau Wambui watarĩria, ithuĩ ta aikari nĩ tũhutĩtio mũno makĩria nĩ ngarama ya mũtũrĩre gũkorwo ĩthiĩte igũrũ. Nĩ tondũ ũngĩrora ta rĩu taũni ĩno itũ ya Murang'a tũrĩ ũmũthĩ, hĩndĩ ĩrĩa nginya cukuru irahingũrwo nĩ gũkorwo na mũnĩko wa andũ na njĩra nene mũno. No ũmũthĩ ũyũ ũrona mũndũ ũmwe kwa ũmwe, ona bengi itirĩ mbici nĩ tondũ gũtirĩ na mbeca.
ngarama ya muturire iguru ungirora ukorwo ni kindu ta maguta nimo mahutagia andu muno ni tondu kire giothe urahuthira kihuthikaga kuhitukira maguta matirahuteka na ningi twetereire mwakoro makiongererwo ko ni kuga ati ithuĩ turathi twambatĩirio ngarama no arĩa me harĩa igũrũ tutirona makiaria kana magĩtwarĩrĩria nigetha tukorwo tukigananĩrio mũtũrĩre witũ na nikio turoria thirikari ino ĩkuo ya ndagĩtarĩ William Ruto ni turabatara kumuona mũgĩũkĩra na mũkorwo mũgĩciria Wanjikũ mũno ni tondu twamũthurire tũrĩ na mwĩhoko wa atĩ nĩ mũkũhota gũkorwo mũgĩtũtungatĩra no mwĩhoko ũcio nĩ ũrahana to gũthiĩ ũgakundera ni tondu kana ũgathira ni tondu ngarama ya muturire ithuĩ nĩ tũhutĩtie mũno na makĩria ithuĩ ayuthi ithuĩ nĩ ithuĩ tũikĩtio harĩa kona-inĩ biũ. Yes. Haya nĩ ngatho ũcio atwĩra nĩ mawoni make gũtirĩ mbeca gũtirĩ thirikari koguo rekei mũtũrore.